Kusain tembo 11 sambat 1 ngam 9. Molom de amatam dok mandasi tumbu kamalanguk. Damangan kweran kungalong gatak endok mandasi nongan got palumbi eanggal. Tembi enda maim lamba-lambanan kandang kwet kutawa kungapi. Babylon nia kwelan kwet kambat sapakngen no tumbu indaumbi. Wantang kwet kasire pambangdam pakalang. Pakapi nisingan ngenteng enggalang. Yaknesi. Nenda kwet bangem tambanembi. It tundulok kawat tena indaumbi. Kombanganang sinam dak pambang daun. Wen enda kawat sinak wala it namtanggalang. Tambo enda kwet bangem de kawat tenden wala tangapi gwandale ngara yosinggalang. Tambi enggalang. Namkang bi ninda kwet tua papuseneneng. Wala tambi ninilok kotni ganggat teke loneng dok it kwet wapum wakat it ombap lolongan le kurum teke kaukak wandin no kendipi mana ilaka. Hamal wundang engapi kusay kamapi it kwet wakat it ombap lolong kendipi mambe ikalang. Mambe ilangalambi molom en wan kauktok pem kangbi enguk. Nite hamatam ngale sambat nongan tambi mandan sembo nongan pa eang. Takap endak kusay kamapi nepek getek kalit ngen ikan mambat telelakta enda nepek nomba no tenelang dok sambat tenekalang wen getek tumbu indok tok tuap tenekalang yang. Wala tambi ninde pembi ende nosilok mandasi nombo nem nandan dagre nelang dok endok mandasi tenak kamalaun. Molom de wundang tesemumbi amatam de tambapi it kwet wen nombo nem mambi kwet tuap papusenenggalang. Wen molom de kwet wolok amatam dok mandasi tumbu kamalaumbi tumbum walenin pem ngambi kwet tuap papusenenggalang. Kusay wala tambi it kwet wolok koy Babel katakatan.